Ndabasuhuje cyane mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere saa 9:35 nibwo i Vatican mu Butaliyani i Roma hamenyekanye amakuru y'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Papa Francisco warumaze igihe kirekire arwaye. Byavuzwe ko yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ikinyamakuru Vatican News cyanditse kuri Twitter X ko Papa Francis yapfuye kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata 2025 ku myaka 88 y'amavuko, bigatangazwa na Cardinal Kevin Farrell, umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya Kiliziya. Niwe wavuze ko Papa Francis, umukuru wa Kiliziya Gatolika, yitabye Imana. Yabwiye abakristo ati, bavandimwe, nagahinda kenshi ngomba kubabwira urupfu rwa Papa Francisco ku isaha y'isa 1:35 muri iki gitondo. Umushumba wa Roma Francisco yasubiye mu bwami bwa data. Cardinal Kevin yavuze ko ubuzima bwa nyir'ubutungane Papa Francis bwose yabugeneye gukorera Imana no gukorera Kiliziya yayo. Yavuze ko Papa Francisco yigishije abantu kubaho bafite indangagaciro yo guhimbaza Imana kandi bafite ubudahemuka, umurava n'urukundo. Iyi ni inkuru yahise isakara mu bitangazamakuru bitandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi. Ibinyamakuru mu Vatican News byanditse iyi nkuru. Ariko se uretse kuba Papa Francis yitabye Imana, ubundi mu muzihi iki? Reka turebe amwe mu mateka ye. Amazina ye nyakuri yitwa Jorge Mario Bergoglio. Yatorewe kuyobora Kiliziya Gatolika. Yavukiye muri Argentine tariki ya 17 Ukuboza 1936. Yabaye Papa wa 266. Yafashe izina rya Papa Francisco, no kuvuga Francis, abaye Papa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuwiti. No wa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika, Papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'Uburayi kuva mu kinyejana cya 8. Jorge Mario Bergoglio numwe mu bana batanu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi. Uyu akaba se wa Papa Francisco ukomoka muri Argentine. Kubirana n'amashuri yize, Papa Francisco nk'uko Wikipedia bigaragaza ko yize ibijyanye n'ubutabire, shimi, mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devota. Ayisohotsemo yaje kujya muri kaminuza yigisha ibya filozofiya mu 1963. Ni muri Argentine asohotse yabaye umwarimu w'igihe kinini mu gihe ajya kwiga ibijyanye n'indimi, anakomeza kwiga ibijyanye na filozofiya muri kaminuza y'abayezuwiti Iseldova. Ni mu 1967 kugeza 1970. Yabaye umupadiri tariki ya 13 Ukuboza 1969. Abuhabwa na Musenyeri Roman Jose Castellino. Nyuma yaho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya na teologiya i San Jose, ni muri San Miguel. Kuva 1971 kugeza 1972 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigisha filozofiya na teologiya muri kaminuza ya San Miguel, akaba padiri mukuru wa paruwasi. Mu 1946 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teologiya. Tariki ya 20 Gicurasi 1992 yungirije musenyeri muri diocese ya Buenos. Kugeza mu 1997 ubwo yagirwaga umusenyeri wuzuye tariki ya 3 Kamena 1997 nyuma y'urupfu rw'umushumba w'iyo diocese. Tariki ya 21 Gashyantare 2001 yatorewe kuba umukardinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu matora ya Papa yabaye mu mwaka wa 2005, Jorge Mario yakurikiye Papa Benedicto watowe icyo gihe. Mu kugira amajwi menshi, byari bifite amahirwe menshi ko nawe ashobora kuba Papa, ariko Benedicto amutwara umwanya gutyo. Aho ku nshuro ya 4 y'ayo matora, Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Ratzinger yagize amajwi 88. Jorge Mario amukurikira n'amajwi 26. Ariwe Papa Francis turi kugarukaho uyu munsi. Uwari Cardinal icyo gihe George yatorewe kuba Papa i Vatican. Yarashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakramentu, ubutumwa bwa padiri, akaba yaranahagarariye komisiyo y'i Vatican muri Amerika y'Amajyepfo. Yatorewe kuba Papa tariki ya 13 Werurwe 2012. Aba Papa Francisco nyuma y'amatora yabaye inshuro 5
ahitamo gufata izina ry'ubupapa Francisco wa mbere, afatiye ku izina rya Francisco wa Asizi wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Reka twinjire muri politike ya papa. Politike ya Papa Francisco wa mbere. Papa Francisco wa mbere nk'uko yabyivugiye yabayeho mu buzima bworoheje, yirindaga kugendera mu modoka wenyine, akagendana n'abandi mu ya rusange. Kubaha amasakramentu ni bimwe mu byamuranze. Muri Gicurasi 2012 yanenze cyane abapadiri bamwe bo muri Argentine bashatse kuzana impinduka muri kiliziya, banga gutanga isakramentu rya batisimu ku bana bavukaga ku babyeyi batashakanye, we yise imico ya gifarizayi. Byarangiye asabye ko bababatiza. Ntiyemeraga guhuhura abababara, ibyo bita etanazi, abashakanaga bahuje ibitsina no kuvanamo inda. Ibi nabyo yagiye avuga ko byamaganira kure. Agendeye ku mahame agenga idini Gatolika, Papa Francisco ntiyemeraga igikorwa cyo guhuhura umuntu ubabara cyane, ntiyemeraga abapadiri bashaka abagore, ndetse ntiyarashyigikiye kubana hagati y'abahuje ibitsina, ku buryo yanabirwanyije kenshi mu gihugu yavukagamo. Arwanya kandi igikorwa cyo gukuramo inda, yarwanyaga kandi igikorwa cyo kuvanamo inda, kuko ngo ari ukuvutsa uburenganzira bw'ubuzima muntu wabayeho kuva ryabaho. Mu buzima busanzwe Papa Francisco yafanaga umupira w'amaguru guhera mu bwana bwe. Yafanaga ikipe ya Paterno Atletico San Lorenzo iherereye mu gace ka Bewedo muri Argentine. Iyi kipe ihimbwa Santos, bivuga abatagatifu. Afana kandi amakipe nka River Plate, Independent, Boca Juniors ndetse n'andi akomeye muri Argentine. Uretse gufanazwiho kandi yagiye yandika ibitabo bitandukanye birimo ibivuga kuri Kiliziya Gatolika. Uretse ururimi rw'Icyesipanyol, Papa Francisco yanavugaga izindi ndimi zirimo Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Ikilatini. Ngayo amwe mu mateka ya Papa Francisco. Uyu munsi kuri uyu wa mbere witabye Imana, Imana imwakire mu bayo, ariko kandi n'abakunzi ba Papa, aba Kiliziya Gatolika muri rusange, mwese mukomeze kwihangana.